Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya ramchung mun sang COVID-19 shikai tharanom bel zela wangin chanchin thar longai thatu te shrileng la kalo film khur zel turin kan ngen chewa vaccine dose khatna la to te chu hun taka dose ni na lo la ula hiba ka hian mai tom na wa midang na in hlata omle kudle hui mas sil fai te longai poimo ula atul to palo chon pon chok lo turin kan ngen cheu ani tuna chon chanchin thar longai thak thun zomang u COVID-19 shrilenga wanga harsana tok te tanpui na orta ka tho mek ani Mizorama Vokshi African Swine Fever Lentan na lungnei district of Vokshi leng chuan zialam apanzel ramchung ani som pathum chung chu azonin COVID-19 shive mu chu ain en koldam antam to zok Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 shrileng do turin ram ain bot sai tha to ti asoi Deputy Chief Minister Puton Luya Tuichang Assembly Constituency Bill to MLA chuan a bill chunga damdo in pathum le Village Level Task Force somni paliten hena COVID-19 shileng do na man ro engemazat apek chu Wain Khan Khozol phur thlenani a District Deputy Commissioner Office tuala hengman ro te sem chu azui ngal ani Deputy Chief Minister hian Tuichang Assembly Constituency huam chunga damdo in pathum District Hospital Khozol ko high PHC le Sialhok PHC man turin PPE full set zare som mai tomna zakua hand sanitizer bur somni face shield somkua glove box somli baka pulse oximeter somni thermometer digital somni steamer somthum bleaching powder bag li le sodium hypochlorite solution galon sompali apea VLTF somni paliten hena face mask engmoza le hand sanitizer liter nga theu pek ani bok Aizawl is to bill to MLA le minister ni bok purobat romoi roi te chuan tun tha me ya tang hian a bill Aizawl is to chunga veng paseria ration card eng le ration card ring mang tu mi sing khat za somret paseri tan bu fai thatin keje sing ruksang khat za somli chu tharia chunga khulsak dona Wain Khan heng veng paseri te me thakota akhul sak ani mamit bill to MLA puis larjil na point Wain Khan mamit khopui chunga COVID-19 lockdown awanga harsana tok chung ko za somret paseri tan eitur apek baka mamit district hospital tam COVID-19 test kit zathum glove le mai tomna pe ve boka he baka hen mamit khopui chunga VLTF tin ten an veng chung mi harsa tanpui ngai ten pui nan bu fai bek nga dal bek ni theu ahlan bok mamit district hospital ne na COVID-19 test kit zathum glove le ma sapek hi cheng noi li le singa chong manani a mamit joint VC te po oxygen cylinder pani le akentel bungruate pulse oximeter pani BP check na pakhat hand sanitizer face mask le kutkor engamazat apepok ani mamit district chu vel khotlang chuan barabi khuwa COVID-19 shrilenga wanga harsana tok mek le home quarantine te tan mizo chome chi sang anjon khom te chu barabi joint VLTF froi tu te kota an pe a chome ba ka hian poisa fai cheng sangli an petel bok Kolasip district chunga saipum VC way mele VLTF tang rual chuan Nimin Khan an kho chung le a chevel chome an vai khoma heng chome te hi Aizawl electric veng le Salem venga home quarantine ommek te Wain Khan an hlan saipum khotlang hiam Nimin Khan an chome la khom chome chi sang somni paka chuang te hi lirthei panin Aizawla an phur chho ani Serchip district chunga koshan pol le mimal te po lockdown awanga mi har sa jok te tan an luang chhuak zela Serchip Konpui Presbyterian koshan chuan Serchip district covid care center tan tuithiang himin tu le chun thingpui me tur cheng sing hi manan pe a he baga hian Serchip khopui chung veng sang VLTF som pani te chu cheng sang ni thon pe a Koshan chung ko re thele harsa chung ko somli te hena cheng sang kha theu an pe bok Serchip Bazar Presbyterian koshan point an koshan member te zinga ele bar harsa deu tur ni an ria chung ko somni pathum te hena cheng sang thum theu an sem bok Serchip Darnam VLTF te point an huam chunga mi te tho khom chome chi sang som pathum chu chingchi pa covid rivei en kolna hmuna Wain ve khanan hlan ani new si ha no pang Teresa PT lalbek deki kumruk le anaw PT lal mudika kumli pulal ven hima fa te point an khol bom hongin an veng chunga khosa kharsa de tan puinan poisa an hlana an unaw hian khol bom shan nein Teresa hian cheng sang khat za somli panga khol manin anaw lal mudika hian cheng zawruk somko pakata khola an unaw thil pek ling khomi cheng sang khazire somthum paruk ani lunglai electric veng me chano panglal chan chui pois lal hmanga fanu point a khol bom hangin VLTF duty section 1 ten hena an thingpui nan cheng sang khata peya apa pois dal hmanga point cheng sang khat a hlan ve bok ani
Mizoram vokshi African swine fever len tanna lungnei district of vokshi leng chuan zialam panzelin vokthi atlem sot le HNVT department sinchia danin vokshi len tanna lungsen khuwa chuan karkal ta tangkhan vokthi om tolova vok zasari somnga porukathi mana vok zani somnga panga aladam lungle khopui chunga vokshi len na veng somni pania veng paruk atangin vok pasari chawathi to ani lungleya hian HNVT department in vokshi len na khwale veng atanga kilometer khat chung vokshi len na hmuna apuana wangle voktal khapta tania wangin voksa le tur omri lo Longklai district chung chimlama COVID-19 vaccine pek na tunkar hian thochunjom ani tunkar chungen khosom pani ton chu man tumani a vaccine hi atul dan angin bungtlang south atangin pek chu ani a hem vaccine pe chok te hi LADC sarkar chuan atulang nan puya thoktu ba ka anvei wa na le tul poi mo sang sang LADC disaster management department in rohman na an siam ani heti lai hian longklai vaccine pek na chu vaccine la zinga shikai mu chu awma wangin cholai logri alani Chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon tun pathiani chawmadar sompakhat hian All India Radio Man Ki Baat program kaltlangin mi puite hena thucha asoile dona mizo tonga le lin chunjomanga zandare tati chonon le ani ang ram chunga ni som pathum chung chu zonin COVID-19 rivei mu chu ain enkoldam an tam jok zela darkar somni pelikala chung khan rivei enkoldam nuai ni sing kwale sangan oma tihian rivei enkoldam hi za somret pakwa point paruk kai to a vointhangin rivei enkoldam hi bible chenhila noi somli pathum anom to ani Union Health Ministry choidanin rivei enkolmek za thi atlaniam chakle a tuna hian rikai mu chu atanga rivei mek za chu za pakwa point pakhat pariat ani a darkar somni pelikala chungin rivei mek hi sing kwa sang khachungin atlaniam ani tundin hmuna rampuma rivei nuai somni pali vel enkolmek an oma nimina khan shikai nuai ni le sangriat mu chu ani a mi sangli za somnga pasirin thi pui le a shiawanga thi hin nuai thum sing khat le sang khat chunga nam to a heti la hian ICMR ton sample hi ni khata nuai somni sing khat sang seri an test ti asoya vointhangin sample hi vibe te somthum pathum le nuai somli pariat chuang test to ani Prime Minister Narendra Modi chuan COVID rileng do turin ram ain boi chei thato ti asoi voina buddha purnima puala virtual vesak global celebration a het hui soin pumodi chuan rileng do konga hun kaltua ton riat te chuan riat thiamna apek thua soya tuna chuan ramin ridon atana poimo vaccine nei to atia he ridan na nei theina tura thoktu scientist te fakomati thu soin ralma tonga thoktu zongjong te midang tana anin pekna lom thua soibok ani Prime Minister chuan ria wanga nuna chan zongjong te chuan chung te torpui thua soya rilengin e barzona angong na seta wangin rileng zo hnulama khovel adangam dor don ti soya Prime Minister chuan rileng dongme kara thil dang poimo sigle sa in thang sa te fir ka chet na le tharum thon om thin te chu ngai poimo tho turani atia India chu tuna hian khovel ramlian zinga khovel sigle sa chemek chem thla tur in remna Paris in remna ti hlot ling thei ma sapol ani don ani atibok voin in khom hi Union Culture Ministry le International Buddhist Confederation IBC te bot seni a ramsang sangachangin Buddhist sa ko shoi tu te antel ani Subodh Kumar Jaiswal chuan voin khan Central Bureau of Investigation CBI Director na azom CBI Director naikum ni achelang pujaiswal hi kum sangkat ko samret panga IPS Maharashtra ka darani a Prime Minister Narendra Modi kai shoi High Power Committee chuan CBI Director tan hian an thanga he committee a hian Prime Minister Modi ba ka hian Chief Justice of India NV Ramana le Congress Lok Sabha leader Adhir Ranjan Chaudhary te antel ani pujaiswal hi Central Industrial Security Force CISF Director General aloni to bok ani chanchin thar cherti topnan atlang pui COVID-19 shrilenga wanga harsana tok te chan pui na wartaka thomek ani Mizorama vokshi African swine fever len tan na lungai districta vokshileng chuan zialam apan zel ram chunga ni som pathum chung chu azonin COVID-19 rivei mu chu ain enkoldam an tam to zok Prime Minister Narendra Modi chuan COVID rileng do turin ram ain bo chai thato ti asoi chuti zong chu chanchin thar kan puan thai chu ani